الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم تستقبلون عشرا مباركة، هي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. فمن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا شامل للاجتهاد في هذه العشر بجميع أنواع العبادات، من صلاة وقراءة للقرآن وذكر الله بالتسبيح والتهليل والاستغفار والصدقة. اللهم اجعلنا من أهل البر والتقوى. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين تابب لم ومسد حمدا تنونا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. تنومنا الله تعالى رجاتي بنيك كان أن الله تعالى كلانيا فينك كان أبشيريا قرقريا وعلى كلماتيك على كلمة فرنات على لا جنوب فويت على لا، له الملك مري على تي وله الحمد تنوب عليه وهو على كل شيء قدير. وقال أشيريا قرقريا على كركتينيك صلى الله عليه وآله وسلم على بطلوك كنتجبا على يسرني جونغا المامي ماشيما على بطو كتم ماميغا ماشيما استعلى كتم ماميغا والله تعالى يا بنيانيغا قرتا كتم دابا بكا أمبي شيريا قرقريا وكتشينيا كاكشينما تشابين على فعل كوجيدي على كراكا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سبيو أني على كراك جنيوم فكتاسي القيامة سما سلمة وقانيا ويلدكا قربلا وي على يسرانيا ويلدكا نداء التقوى على يسرانيا ويلدكا وأمبي كلو منافنا كلو يردي على يسرانيا كلوي شهر التقوى كذاك على إبارة من دي أما نقولنا أكو نفا بلبل من بأبارينا أدوي على يسرني. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من قصوا على سر عليه. أبنا نانجان دوشو يركبونا نانجان دوشو يركبونا شو بما دكلا على يسرنا وني ما بيشونه يرمسك سر على يه أو قرأي قوتي كشو كنجرا توكا جه كذاك شو كان دا كلاندي هل سولو تمني كوفي على كشي سيلا على يسرنا onga amma ishune yere do kuma mina isinde ka sira ala nye ibe ko beke ishune
ibe kuma be fo ishune ala do ko shuni okay o mana lu ma shun fa ma shun korofa shun de dira amma kwa banzra alai ya rabbi ala kan fara alai sran jonga o kutuba be demne nyon wele kana ala yesraema o ko nga donko bawro ngote ko kuma fole ngoro to e dalla mai kuma manjan kuma re manjan li kulli maqamin maqal wati bena kuma do yoro re bena kuma do o a be wati mina do e sungolo yi ana ngumbe sungolo wati minga do e atletan labai ni o wati usira bi yo hakili وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين من حكي جيب المؤمن النفع نبارا منك مسيرة هل نبات دون كوكرو هل ينغنا يالا كوكرو يحكي جينا أبدو فريكا فاموكا أبدو فريكا جسريكا وأنا مدير درجة بيانا على كل جوجو إمام وحكي جيما كذا كلا بقى المؤمن نفع أرى بيالا ما كرا كان نفع سمالو تلتان لبا سمالو يه أدم كلوي أكفس كلو توي أيو فو أدم ننا سمالو يرفنا أواتي دوكا فسكتة ما أواتي دوكا awati ulafsa mandi ode andu dofle atletan laba min kononi ala suna sungalo atletan laba oye sungalo wati ula heremai oye sungalo wati ulafsa mandi ale kerengerembe ni adama kowe okoroyi wati do makanga dofara chesrika wati mina makanga dofara batuka mamina hallo ya suro akuma ba suro mo komasra kasine ya don fonfe ala ko barala akeba be doya mamina kada asenge ka walma kada agedayaka basura kuma de fana daraja kabbu katime kuma to emai الثلث الأخير شوت لا سبل لبا ودرجة كبو شوت لا فلو تبني ka nyuma yake gelea kumana gelea be mwoka mamina ka nyuma yake kumana o daraja kabun katime gelea batu la mamina femi ni akeba ka don mamina mamun be wuli ku ma kelegele ni munun bu kunda ka wati olude nganawi السابقون السابقون أولئك المقربون ni sungalo fana filɛ tile tan fɔlɔ in o mana tɛmɛ tile tan filanan bɛ taa ban tuma min na o b'a sɔrɔ an caman da tɔ kɛ bɛ sa ni ko ka kuncɛ sa an k'an yɛrɛ sɔrɔ o hakilila de bɛ commencer ka na maa caman na sɛtanɛ kɔni b'a masiri e sa a dɔ kɛra sa koyi nin ko kɔni an sɛgɛnna sa koyi o sɛgɛn kuma in dɛ ala nana ni wandere ye o kuma de n'an b'a fɔ a ma ko promo ala nana n'o ye sunkalo tile 10 laban a waati la hɛrɛ ma su min ka fisa ka tɛmɛ a su bɛɛ kan ala nana n'o ye sunkalo tile 10 laban kɔnɔ o kumana ko sunkalo tile 10 laban kasɔrɔ su minnu b'a la o ye ba kan k'i cɛsiri ale la ko ka d'a kan alakira min ye an ka kuduwa ye لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا على كلام من نامو الذي عن كتاونا عن فتاولا وعلى كلام بيجسر صلى الله عليه وسلم سؤالو لتنلبا بتوفي أكبر جسر من قولا فاكم دو يونجت لمبينا
kuma folo ala kira sallallahu alaihi wasallam asungalo lama na asungalo ndak de kini o koro yi sungalo ere sira ijmalan kira be sungalo ere kalo kuturu bato abu faranga ngo ka abi jesri ala bato fe kateme ni sungalo tek awa sungalo fara tile tan laba wala kira be do fara jesri ka sallallahu alaihi wasallam ate min wala ke sungalo tile mo am folora kuma de koro yi akuma koro de okmana sahih muslim danani hadisa lo yebola amba aisha de hadisa illa kale alaka dia ama alaka ina muslim yerala aba ala ya fadeli nunuye kalaba ka ala ya fadeli nal mawli talun dawni ma kun daw be ka kuma mun fu ma biya rabbi ala kana min kuma ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا أنا نفولي شاهد نوتن نلوم وبانزي كمومات فامي نيكا توغير السرا على كلا كسابو ما نيكا توغير السرا إبما وأزواجه أمهاته fora alkira ka dibaya diba ko alkira muso annama kalama ko olu ye mu'minu bawdi o ma do bila maka bara bebe banelima wa olu be badene ni ba mi ngaf su wera baye akaf su mom so yi akaf sa buruju be e amba jeta kaf si baye o kapsi bayo kapsi mom so yi kapsa iburuju be akapsa aka dugum so be ngo kapsa aka dugum so be aka kabila be ni yo nani ye mu'mini be bale o te ko ma khutura don faratim bala toto qur'an nasu de ye aleka baya fo de mo fiye ngi chama ngambe kwa baye kari abanya sege sege ba toro ito mona kadama ayi marabe nga amba ishata ka baya qur'ana de ufo para kiraka sutku kolu ya amba ude dati magai baba kuma je ndugole de kambe ni hake tanya duni ni ngawla iti sula ni rewu alayka bi nafsi angona anta man fasana libu ipa itle ko kuna kata innoro ma qurba shu dalila e ma bi ibarka bana ifazana ifaguna inna gashra ni matu ala labla biso ya ala labla wi tachini ala kan inshallah labla bara amba aisha da hadisi in lakali ya amba aisha radhiyallahu anha alek ba alek kiraka mawdil lakani afraku ka alek kira dilladigi billahi alayhi yali amba aisha radhiyallahu anha ay kiraka kod min fo ko adama de magoti jo ko kila e ko faida ba fa hadisa mun na ko en ni kan yeshi alek kira sallallahu alaihi wasallam kadaka ko alek kiraka sogono ko ke tugo do nyefora ula o kod min be ko adama de magoti sakirima adama de skimbe ko mun ga ukiri de fo koy abu foni la nabude yeta mago de sakiri ba kibaro mun me muso kunga akiri de fo kibaro mun me che kunga akiri de fo fe mun me bo adama de la ukiri de fo o bana dum fora ko nga ala kira de ladi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala de kiri tayroy لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كلا كسونا كود يفوكني أفوكن تاتويلي نودو أمونو بو أو كمينا كايل ما كاك نافية كايل ما كاك كلا لغوشلي أو بسي أكما لوكنكا كدمني عندما كلمة كمني على كرا فا كدما يكون دمني تشوكو كنا سيفو على كرا ربعيني ما جون دللا كاسي كابا فروتشوكو بروبو فاي با فروتشوكو منا دا دللا كسوما أو ما بو بيجو لوا
ko ye ko baye ka so la ko mo mo bola afara ko mo ko la diga afara ko ka min dal la diga no ta be machine avec tout de ato sahabo ko sahabo ya lakani tabiina ya lakani ko nu kun kamara gwana aka gele kamara ko gon kula kana alakira musoni yininga no amba Aisha radhiyallahu anha kufu aka ko boda do sora bulu ma musiga ma donc atema ka deba fa gele mo fa gele o kona o hadisa mun nana Bukhari kono Muslim kono ni mo bu gege wala ko nenni e de ko nenni do e de ka fara fi lada ni Bukhari ni nenni kundo arab kana Bukhari ba arab kan donc atema onga akunda sebe ni nenni kundo o do Bukhari kele ka sebe ma wara kuma soro Bukhari lela munu ba fo ko imanga ni sebe kiraka ni e jomaye ka yeshi kiraka nga amoshi anana balika ay round ko malaya ko nenilo ebo fie vo kirate malien ka ko amana nga malila da uta ko goli kiraka kuma munu e jomaye an fe ya wa nga fara fi lada di nga fara fi lada eta me kuma be wa fo ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko akadembe nana ka to itikafula ko alakira bora ka tama aka sotigi no fe ka tabla sraka ka tama nyofe eto me karamo da kuma be karamo ta fo kwa kire o kewa nenni do wa basitala ka bala ke da ifani bay tamana karamo mi ya fi ka be alaki da iyo na mso tamato ya o tara mso blasra ta to na sando jume o tara mso na mso tamana do jume ma fo ko do tike ga kede o sali akuma chali ma do balaka debure ku ba ke wa sa rojane halla islam na laba mso be bla ko fe o da andala dai ese do bu debure ga nga angala dai ka toroba shije ya ba mso bolo bina utama angala da do anga ko jugo do abe famu ni ala salam amba Aisha ta deni mai laka ko me nan sira kuma numa amba ado fete ka temeti kala sa ko ni ne muslima be do na togi to ala ko do kana ka yana ba kilindo la kala to nunga don ko mo do be ko le de na lo ma ko do mbali ak mo ko do mbali ak mo aya fo ya do mo tafsir bani choroba ya shiri akwa dilla ka kalera kanisi ka ngodim so nyina refe arabu bo kewo muskila fo ital akumi ke ka bo fo ali bi abike ere de bini siki kana adim so nyina fe inye na nye ka ke ga leje ake ni wulla iburana ko bo do be ka barula ko iske ni ngakene e ma do ni mamuru bali kana ndim so nyini yere sikile oye ane ka mali mulu bale ya nga islamé ko mulu bale do islamé ko jugudo o kana o hadisa dama do munu be Bukhari kono de atlo be kuma munu ye kira din nenima o lu de be kira neni e ka fle o yeri fo atekete de amta ko inde laje yali arabu fe ni kweni fo mo ma o ya nennewa parce que ate an akiri de bulaka de amta laje de yali arabu kela arabu chele nin kuma yin wana kuyen nenewa wana ya kitabu ciki warau ya Bukhari mamunun tilebera mo jugu kuma Bukhari la e kele kan kuma façon sebe aro wo bla ga kitabu la ijugu be uluma kuma ka o ma siale wa qara'inu bi al qara'in rakanawi kusuma nini ko inkerata anni munga na ke muyato make ni munga na fo muyato ba muyato ni mana me puya on fe mali de la sasa nga kitabu tuki wera ma fo ko ne ni do ka yesha ala kama kitabu tuki mu wera do ko Bukhari controla alu ma fo ko ni hadisa nuru en ne ka yesha ala kama sallallahu alaihi wasallam bana kabi اختلاف العادات أما فبيه كل دو فولي نيونغو كرمو دو دل كابروني أقوال تارا برسكونا دودو على تارا يليه شغل ما كو بنا
ulamo chukoro bida ka kefu ni min nana de ba fa amba so ma heresra or ba shi heresra aw ko korotora mo sina ka tige ale jigitige ko ko karam wa kara bare ko ni ka karam wa kunde ba kara bare pale ko mu gara ko an fe ya ini ma ke flay wali man goro ma ki ta fa ma ko heresra malla ku karam wa gashi de kama ba do kiti yalla da do kiri eni ma te flay e shi ma gora te so ma akele ga foli ke ka fo ma ko heresra apana ko era bulu heresra lay yoro bena la da libeta do ya baro boya ako shino fe ka fe di mama ni bulu kele ako we do ma hal ni fen fitini do kala da korola ma fi ga ta shini bila mala jere ambaga kuma taqalid wal aadat kala da law ka nyom mu yasrafe ko ye fe di mama ni bulu kele a to era chuo ki ba di ni bulu flani o de bonya do be ba soro no o muso na jishu ma no ma bolo o e kele o laba ni ma farati o laba e busa e laba e beri ga do be muso be ji da ba no ma bolo la ale ra be jim na no ma bolo la ma fango cheka islam ya la de ngambe mo fela de tekele mo ka joba ya ko tekele mo do ya ko tekele abe la da la chumina abe hal mo kele na hal mo kele na e do be muso do furusa ko do kama do ba ta o jogo kele ba lai ka mara fuka ta su ka saya ma muso be ga ko ingale la re ta fle ko jubi bana ala ka ki mandama kala ni ko do ni fam tekele amba Aisha radiyallahu anha ale de yeni kuma ila kale ko alkira kungera sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni sungalo le talaba duna ko alkira bi chesi sallallahu alaihi wasallam abaka finisi kaja ka do fara ka chesi ka ala batu fe ko alkira bi shubbe nyada baya ni sungalo shu talaba sara ko bi shu nyada baya wa ayqaza ahla baka dibayakun ambe hera mun kanu na hera ngani wana kanu na dibayo abaka dibayakun fana ka wuli useko ke ko ni de ala kira taburi shutan laba minasi do ka abashu nyana baya abi do fara ka jesrika abashu nyana baya abaka dibaya fana kun dutigi ki jandola dutigi kana ke doron era bi nyuari ka wuli ki talinke ki da ki nyuari ka wuli ka ika ko ke ki da imago te muso ka batola imago te de nga batola ala kira sallallahu alaihi wasallam yaro kira ni sayyidina ali man janona be bune do nona kira kumbina a demso na che kunu kana burange kunu a demso na che ku ka wuli ka se okay c'est dali ya doyere la ka ko chien de la na grian bale ma kira le kunu ka bona bale ko kasa anni wala de bolo na ya kunu na ya ni usega na ka kunu am kunu c'est dali kale o kira woro posi kata ada bale da ka gele ko wuli ka sido de kada an alaki sallallahu alaihi wasallam akute bato ko tlogela ayre alaka dibaye o wati de set of leni anga jesi anga na beke silima fini ko kuma yi anga na beke sugo sara ko kuma yi obey na ala sona wati na tala amelo fana nyefu ya ala sona anga damne bato la fa arawa de na jesi ala tafe etani ndefuyi ala boni nyena boto ndefuyi nga fara mbe ala tayde ko de bla ka yina ko bew sumalo era ko mi ko toy a bege sugoro ko kuma ni malo ko kuma ni tulu ko kuma o bana laba be ke sa sugoro masoro balo masoro baraji masoro awa foi masoro bi to la tifi zuka shile ta senike ala kan kisha aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim al-jamil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يرد بي أمتوبا كوريالك كتاو منيوي ويجمي نافرقوك شو جولي أبي كوريالك كتاو فم فرفر مما ويسيدي oga shufe seli le tay nyena mayali a shufe la nyena mayali ka fo ni masika seli ntse ka fen wore ke adon ba ko kwa teti seli de numéro 1 ama no mo bema de ama no mo bema bato re alay bato no na chaya ka fo ko fastabiqul khairat ay wonda here barawla ko do kan no do mo man no do ma do tay halli liman ya desete liman ya lafu ke ko inga ka sanga alere ka zurufu ye meni alere ka la hala chuba tu atna siga shi ka sini obsiga ke mo do ka barake chula obsiga shi ka sini ke obsiga ke palma ma do be jena akanu bala nga afangati sele o mo be ko be chambe du klave sella chama mimba ke ga dafa manjade mamba ke ga dafa manjade oda to bato ikas maka beyerma halli bina misilla kana du tla fasili ke misilla na wati la ibsiga wati min to ke inye joni kasori iba don ki besilla ga kabuli kana kabe minui anga damne 11h30 11h misilla nyaw dato no ne kontusna net da fanga ke ga o senji tala de kacha o senji tala de kacha arakan fula kera na tara senji ta rola ni arakan do na birikma masunyola atitla o mo go atlatlati wati fam babeke soni mo bom ta sita soni mo bom ta ji soni mo bo ta te ko mi fon ni kala ko ka cha boni mbele wati do de taifa ngatika wati ni batola ibsika minke kanye o de kadale hallo ka do nga o kechuko kanye da to alkira kanar da sallallahu alaihi wasallam hali sogoro hali ni sungolo te hali sogoro nafila ni bala ko ni suno ko yimine kito nafila la itura ka kele gudam na kikida ida alakira sallallahu alaihi wasallam adilla kana soro musodo ke meka jurufla dilo misirla ko ni suno ka mina ka abi dilo la buga kira ko buga foni ka boy soro la ka fo ko dola kilinka farfuni min bala ani kere min bala ko sin na sengala ki lafiya ko ala te saliya sa sebinda fo awere ka saliya barala makorba ne ana be dipsika femi ke ka nye batula iboke nya dipsika naka be erul ma ko ke ka dafa ko mami fana kolo ka gele absika ta damne fo alla ba ke chugo kay ne ka kuma korote ko lu kana na de ne ka kuma korote ko be ulu farfa ana be be na chugo nga ambe ko imbe de nyefo mim siga min ta ra ko tala ko isili ta fai seli sanwo samba nyefoya absiga ke sogono erefe ni bisiga seli mami ni seli jaka gele ema te siga bere kala qur'ana na wana abina fara mo ka siri kono abisi wal hal ni bisiga qur'ana kala yere era do siri la tay o debe fare foni o debe courage du la ka soro yere dirate o bana billa fisilla bila ke misilla nga bisega ke misila chukuma bisega ke sokonoti da ka alkire rek bisila ka so aka dibaydo sallallahu alaihi wasallam na akeli fana bisu ko o yeko sabatini min as-salaf ila al-khalaf ayo o sili ta fay amma ni mami ba feka yeremani bara warawi o fana bunda ferele ko kadaka ri jesni ko alloko be le tan labay
ala batu none bepsi ka ke ka nyana me ala batu none min salatin ka bin silla wa qira'ati qur'an an qur'an kalam wa dhikrillah an ala kusma بالتسبيح والتهليل والاستغفار كسبحان الله فوجهايا كالحمد لله فوجهايا كالله أكبر فوجهايا لا إله إلا الله وفوجهايا جانغو جاتي دمنا أدكم يكلين وتا جاتي دادو كل مؤمن سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي الحمد لله عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي وعلى قسمان وانا من بحديث ولا نابع فوسانيا علي من فين نجات الدلا والما من فين فحكلا على قسمان بي سيكا جراي كلام باولا بو كانوا اولو جورو كم بوم كسبه علي دوم دكوني كيلي سيكا iteme 24 heures ala kusmanana e ka ali fo shenkili ani mami 24 heures ke ala ke ga ata fo dingilingili e ka fo ko kile adadu ka chanka tanata wa ala kusma fana ka ala kusma chaya li tango awa wal istighfar ka ala ya fadini chaya jango bara laba yorodu slabaya baro bara akunje kuma ya fayini chaya ala fe o ba to filimu ni soro bara kono ala bulu ya fa o filu na wo blay ka bara la kede aflana abe jonka yere majigi ani feminga teli kana ala badela bara kele kofe ado shaytana ba chesri ka bara kele balina masula bara kele kofe abinna ujubu dafe no yeki kaba bara la mana istighfaru be kaba yere la abu ko fana datu ranga istighfar fana chaya litangono wasadaqa ani sadaqati bo sadaqati bo chaya litandawai maya chaya jango na fulutiki awasili ngono lutwa tiburu mo be ala ko ne na fulu dam shutai fadlu mana fo chugo chena ale kon atsi kasiki amobe liwani Allah fute koy eba dobe shunga gelawma dobe shunga nafla shunga gelawma ni shungolo temena do kon nana shungo ifo shungolo wala kalimani Allah fute de o barande man wala beni ikabara normal ala ko bara bana ni atiki tsiga silini aliti boke akana foka bi je shuta ingo anen tsiga sili bara wala tane wala na futiki sadakati bo shuten kilingili bela ka sadakati gelen bo sadakati kulu gelen jango ni sadaka here se asiliba ma ni bi so bi kulu farfuni ku debe asilila الدال على الخير كفاعله ni kuma ngambe mawodi mani kuma ngamu sirin keli karuwi ngaka dawdu wala tugoyaka na siga kede pero kana je bara ma toko o mami na fulutigi wala ta o tigi siga chamange be sadaqa ni sadaqati boy sadaqati joro ka bone jango shutai anat li tabe yora o tile tale ta ku je sella ni ala sala o bana yaro ni mo kumbe silka o wati sadakati boko ni o bara da ko kuje ni sadakati bodi no zakatu fitri sumolo bara da ko kuje ni sadakati bodi bani mami li tenka nyene ba ni sadakati bodi akera bi heresi asili bo mo walma ibi misru deme asili la walma mamunu bi sadakatu bokata di mo ma do shufelaula wala sai ka shutain sadakati bos asadakati bos raka shutain shukiri de bigira ina kono min to ko lailatul qadri li hasra di barami o de ka sakate me o baran kalo bakile ka min te lailatul qadri imami lailatul qadri shusra ni sadakati boy o fadar ka bo shukile sadakati bo o kapsa
baraji kafsa o here kabun kateme kalo gwanza wa kilin zakati boka no be sabise kini koba mana ngan jandu ngan chesri yatu qadri shu alakira ka kuma kan ya sabati sallallahu alaihi wasallam ka foka be sumulu kli tan labade ko jago kerengere ma witru kono do e kle mwani kile shu kle mwani saba shu kle mwani do shu kle mwani wolofla shu ani kle mwani kono do shu witru kele fla ka kele gaka jate mumwe fla ka kele gaka nimami shu tay mwani nyanama ni bara nyuma doye o kora ko leetul qadri shu soro ni wo bara nyuma kuma yɛrɛ khulasa yi a su kelen dun ala ko k'a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 kan kalo 1000 min bɔ ko bɛ taa fo san 83 ani kalo dafara su kelen ala bato ana ba ina ala fɛ ya rabbi ala ka dɔn gaskiya su tan ya rabbi ala ka fara shi kan bato farfuni na kɛnɛya a su tan kɔnɔ ya rabbi ala ko di amma ala ka to an ka se ka dɔ ka bɛɛ la seliwo qur'an kanam sadakati bo ala kusmo ala ka abbe don keli noya amma na min minge ya rabbi ala ka ande me ko je alay ala ka ngabara mom saraki aljinay ala ka ngabara mom saraki aljinay allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sallim اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله